Lesi kan long kasien ka benengkong aka history jong ka KGP sinat mingi. Baik ka jesang pai ba alhamat pelangan wa apo yeng mani. Kadau kalong ba menin kesengi uslap ubajar ulah ter. Kelang-kelang ke jeka jong ka jela ba ya ka sinat mingi ke bede long apo ka balang dang ba. Lahaban pelang no apo yeng mani. Bat ki pai ba ki bam yam apo yeng mani ka syong no sepak pelau jong ka yeng mani. Rebo nak kataru ni ka jesang kalong ka pasyar hambat ka biak ibik ya denti. Haka ba ki pai ba ki la pendap ye ke ye mene bar kom juru ye ka phalau jo ke ye mene bar kom juru ki koyar ki bujiri ban ruai naga snam che ka snam ke jesa sinat ke shemata daga jemsim ke jeng shirham haka jeng shisha ka balang presbyterian nang ba kala pen kre ye ka jaga ka piang ba bar khamtam ye ka dara ka bla sna kar pang na ka mata priang ye ke jesa sinat rein namar ka jeng wan jo kal air ka bujur ka sisa jan kala pen klem no ye ke dara baik wadlah kadang kejeng persang man sina kerki no anrai kejeng wanjo uslap menen kasi ublai pat laban pelong no ya kejeng sang hapo yang mani bar kam juru hapo pelau jo kejeng mani. Now